Yaka first Wailadmiki Shylla Young Festival Arajakandio, Belapalong the National People's Youth Front, NPYF, Tujawai constituency, Lapan Kudno, Mintakasin Thoding, after Kalanikon, Amadan Thad Muklau, West Jandil District, Halorka Pankabong, say no to drugs and say no to AIDS. Haganika Snipen Kun, the Gajar would Gikun Samla, but he nong shong shnong hapo, Katujawai constituency, Ilawan Banishim Benta Shirham, Hagi Jingako Pair, Nadu ke jingdih kai football, ke tanterlai, dat mupan, ke drill, penher kot kudi, penher dingkum, ke jingdih ruai, ke jingdih shan, babunjat, ke jingtho slogan, bat ke jingdih thai bhabriu, bat rangken sai, hakaba ki nongjab baro, kin yo, da ke song pisa, hala ki jongki kerdan. UMLA ke Tujawai constituency ma Wailadmiki Shylla, Ubadai Myntri ke Kamile kai sports haka jingkran shikila patai ke bor laong hapo ke jilla hadu 100% na ki dongshong shnong ki khun Samla ki badan hapo kerta arpo snam bat kani klap pelong yu kumwemeli ban play ya kani kalat bat ka kabuk sia na benta ki khun Samla bakin yo pen pau yala ka sap ka phong baki dan. Kumwemeli terang ban angnut ban penkiu ya ka Kamile kai sports hapo ke district bat ha ke jilla boro kawai bat ban penne pensa ya ke riti ke district lechong lingba ki jat jingle kai tenrai ulong kani ke festival ban ningkong mentau snam kala long ka job da ke jingitrai lang jong ka organization committee bat ki unit ba phe ki bla wan ra ki khun Samla ban wan shim benta kani ke jingmani shim benta ki pat papat ki khun Samla kalai min sim ya kom unong mi khamat bat kani ke pen I ke jing snok ti lang jongki ya kani ke jing thmu ba bha jonga ong Wailadmiki Shylla nakalyang amali ula pen sngo ki babon ki khun Samla ha kini ki sngi menta ki la pelut kai ka por jongki ha ki mobile phone ba dei na kani ka da kwa ba kin mi no shaki manani le kai bat ban pelut ya ka por ha ki jingi le kai khnang ba kin lan ne ki jingdi penbuan bat ki kam auria ba bonjan uma Wailadmiki ula kularu ban beteng ya kani ka festival ha kini ki snam ban wan da ka ba an pen bha bat ban pen he shushu ya ka ha kani ka sngi la samru ya ki simbai shaki nongram hapo ka constituency nakalyang ka Meghalaya State Skill Development Society MSS DS Lingbauma Lambormi Suchen ubade Skill Development Officer ka West Jandil District urapen sngo baka office ha kani ka sngi kala wanra iki mar ki mata ki ba bonjan ki ba lashna de ki breu le jong bat ha ka ju ka por ki donru ki breu ki banyara ban penyo kam penyo jam iki khun Samla jajar kichnang usabha bhi wejan thani stage nang wa MLA Yuda tu dia ya tu. Ya tu Yuda me ya. Yuda tu. Hangau tak. Yang. Once more one. Peaceful July. Adin dawan o July Korea Ready 1 2 yang Get ready no ye cham no waki organizer heta khnang wau ye ke pendap ye kam yokin
ki benta ku em hapo kejuai konstituensi bat negeri lum jaintia ki yong ihi ku di em lang waro na do ki wa per ki di em lang ni jrong bat keleng sodong yong ni kamadan ku belayo ya ki department ki wan chimbenta na do ka skill development cell yong ka district ki da bo ye ki stalls ki wa per kham tam karpa de ki kon control lai chi ki stall em ki training ki per na kaliang yong ki ye ki e ye pi ichim ki number phone kap ter khnang la em ki wan ki kinja training ki kwa pi le ye pi lengba yong ka skill development cell emile naka DCIC ka district commerce and industries center ko emetai hami mentru ko ye support ya pi ki training bat kam jo le ya ka bank linking le ne ki scheme sarkar ki wa pi kwa pi sen khan wo pen he ki khan yong pi em ki scheme go ye na ka DCIC yong industry go ye rap ya pi em le nan ne na ka ni ka Meghalaya AIDS Control Society ko tip bahai to ko wa kata bahai ya ki kon kunro yong i kham tam ya ki ni ka district yong i ha ki ni ki region yong i te e kuble ya ki waro ki warwan chimbenta ha ka ni ka festival e kuble yo ya ki wadawan na keleng yong kwa dio chim ye por bat iwa karpang e kubleyo ya kinong ye chimbenta ha kanika tournament kanika festival giyong i ha ki tournament ki program ki events ki wa per kani nang man go kajing perchang go nang kong don hi na galiang giyong nga ko kwa awan ra ya ki kon kunro ha ka jo kamadan bat kham tam le kwa au pen man go ra per kanika festival ne bhai le kwa au yu to ha kanika madan nto ye le ke de ki khna go na bar kwa au yu to u e ka te ka lat ya ki talent ya ka te ka sap ka phong ku em hapo ko constituency ga yonga nei te daw ya ka ni ko football da chai uchim benta dukat lagi chnom na po ko constituency don hi snyau komen wa gi ni gi tiyaw gu dalai da yo skeru yu wa klem boy perkhat chi bon gi players ki wa klem boy perkhat i ki wa em sket ya ka te ka sap ka phong nga snyau da bon gu da kli gu de pan phone number da yu lu tiyaw man go ka platform ban to kut ka dukat te da yu bila da perchangi u blend ya ka wa ka sports kam jole wa ka culture wa pende pensa ya ka te ka riti ga dustur ga yong i da em ga ya pen her pok daw em ga pen her dingkum da em ga dat mo pon kam te ter yo penne pensa ile ya ka riti ga dustur ga yong i te em chibon bat chibet daw em le ka master and miss RJY constituency hay mit le ki mo pen yo ya ka te ka confident ha ki kon kunrog yong i gum to em dukat ka beauty henry em le ya ka te ka confident ha ki wo man gi ki te ki nong yalam nan step man go wi ne bhai ki kamar te pi ko state Meghalaya hi to kamwa 2% naki nong chong chnong hagan ni state yong i to ki em hapo up house nem garta te penyu to ka state yong i to man go dang khem ko dang bon ki khna ru young population te ne te daw sia thu i to kat le the main focus to ki ka pa to ya ki khna te da ka te jing mut ki jing khnu ko e ka platform kham tam ya ki khna i constituency yong na Iba saya thu i ho ki tournament yoi ron ki program ni tang manda ela di open to all yoi nyo ki talent yo na po chnong po thau ni na po ke area mi tane ke daw nang yo ki ki te ka platform kan man ni first Wailadmiki shylla youth festival po conference ko wa wi chim benta to na po na po conference yo skera wa lamba kan ni yo chibon ki players ki wa klem po khat yo but kam jo le kwa ale wa rangkat wa open ku ya ka sports but kam jo le open ne pensa ya ka riti ke dustur ni te yoi hai por mun chwa jo am juk sang sup hai ke ne ke dat mo pon ke te ga mo ya ka penher kot penher khok dem ne te penher kum ni ke tai te ne te daw to mot bu ole ye kini kam chi pun tau pen ne pen sai ke riti ke dustur man to dukat te e le ke platform ye ki em ga sap yo wai ko em sap yo chat pat kam jo le tv be to wa kam man kat ni to ni ke beauty pageant ni mo ko ni ga ya kop miat ni wat ke ga to dukat ye miat henry ya te confident ya te ga sap ko phong wo yes ke wan ra ya te confident mo man ni leaders te yo mo kun man ni festival da ke te mo is ke platform yong kini ya ki kan control ko ye ge ye chim ta te sia ko men ha do ka te e le jing khumle ge jing ro mo ya ki nong ye organizing committee pat kam jo le unit ko pair ko ka chnong ko ka join ko sai ko klem poi prakhat ni de ka jan de yo pi de sakhi pi pai ba jing wan yong pai ba ni nang e men sen chu chu ge nga nang wa ha kan next nang ye nang perchang chu chu nang pan he chu chu ye ka